Bijing tabiru khwai punokpu image TV na taramna okchabaga loinana Brajesh Kumar na khurumjari ngasigi maroiba pauda paumi Rameswar bu phu saibagi thabak chatharambada chenaba mioising laingak na lemna tharoi haina Chief Minister N Biren na haikre khana chainagadawal oirabadi BJP Congress NPP hairokta leibiraganu aikoi ingna signa leiba pami haina hairokta miyamna human chain semduna khongjang changchinkhre Lomi Singbu angamba thakta mateng pangani haina Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Suwa Karans Lajena phongdokre oinana India gi khwaidagi mai paklaba Prime Minister di Narendra Modi ni haina Union Home Minister Amit Shah na haikre mapungoi pau lobirasi Imphal Mayolda leiba Sri Sri Govindaji Temple gi hojik semgat sagatpagi thabak chathariba ase ngasi ayuk Chief Minister N Biren na haktengnana yengchinkre ngasi gi Chief Minister gi yengchin khongchat aduda KFNPD gi Minister Satyavrata Manipur Pandit Loishang gi thopubasing amadi mari leinaba engineer amadi official singsu saruk yaki Chief Minister na Govindaji Laishang gi saruk amadi akoiba famsingda semgat sagatpagi thabak paikhatliba adu koina sattuna yengchinki loinana quality control tawna loishingani haina thakhiba matam ngakna thabak loisinnabasu mari leinaba singda khanganki Kari matalike nahansu communication gap laibadagi mis khitang aina matam sana khoi wa phauna hugaba la jinman gi badagi communication gap ne kari mata kanagi amaga laite khoi Manipur da pulap laibene na ipai pu hakatagi Govinda ga Pandit Loishanga dum lakpani adum laigani kari mata masle de hanjana basu laite thoina da basu laite namit khudingi phongwa Naharol gi thodang Pause gi Thawal district correspondent oin laiba Paumi Elangbam Rameswar bu tha asi kunmari gi ayuk pung 8 makhairom taw matamda sakhangdaba mioi kunthra laklaga mioi 35 rom changlaga Rameswar bu tamthiba mawongda phu saibugi thabak chatharambada chenaba mioi sing lengak na lemna khak tharoi aigi migi haiba thidana thodok adugi chenramba mioi singi mathakta ain gi oiba chapchaba thabak lohotkani Paumi Rameswar Purambagi thodok adubu BJP na lusingba lengak asina yamna kanna kandem tawi haina Chief Minister N Biren na phongdokre wafam singasi Chief Minister na hojik Sri Sri Govindaji Temple nauna semjin sajinbagi thabak chathariba asi yengshinbagi khongchat kamari leinana Paumi singna hangba wahangi pokum pirduna phongdokhibani Paumi singna hangba wahangi pokum pirduna Chief Minister na haikibada Handak pangthok kadoriba assembly election asigi mangoinana vote khombada mirep oina chongthorokliba workers singi marakta khatna chainabagi thodok yamna toina thorokli maduna state asida laiba license gun khudingmak athuma tamda manak nakpa police station da thamjinnanaba home department gi makaidagi ngarang order ama thokre handaki mikhal asida interning candidate oina chongthorokliba amadi MLA Minister oina Mikhal Thenagador gi marakta Mikhal ga mari leinana hingsa gi thodok amata thoktanaba hotnabiu haibasu Chief Minister na appeal tawki Paumi Rameswar phubagi si yam akan mamong da ina han kandem tawkhre ngasisu tawri loina mara laibasing loina phagani masidai da mara laibasing da aigi migi haibe lairoi to even ai isagi oiramagasu ai madu chapsaba ain gi thabo lagune yam laibak sibadi handaki election si daida sumaina machine gi marakta khanara pose worker machine gi marakta khanara pose masi tawbigano adu irang sima ai sangma yengoi waru bigano ai gi mi oigera ai gi party oigera mi gi party oigera masi sangma yengoi hayeng mi phami pun karu kana nungai ro adu ne yaringai violent haibase machine tadi tawbino na ya tu tawjani Kumja lisingani kunithoi angan basarukta pangthok labaya haina panariba Manipur Legislative Assembly election ga mari leinana hairok Assembly constituency gi tongan mafam singda vote ka mari leinana tangdu leita daba thabak thoram kya
थोलक्लिबा असी लेपियु मियाम तंगदु लेताना इंगना सिगना लेहनबियु हाइदुना हैरोक्ता मियामना ह्यूमन चेन सेमदुना खोंजंग संगसिनख्रे स्पोर्टिंग यूथ क्लब हैरोक खुनौ मोरांगथेम लेकाइना सिंधुना पांथोखिबा खोंजंग अदुदा खतना चैना गदौबा ओइरबदी बीजेपी कांग्रेस एनपीपी हैरोक्ता लेबिरगनो अखोई इंगना सिगना लेबा पामी भोट की खतना चैनाबा तोपिरो स्टॉप वायलेंस वी वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शन अमसुंग तंगदु लेताबा पियु भोट पीगे हाइना थाबा वारोल सिंह इबा चेरोल सिंह सु सिजनखी खोंजंग अदुगा मरी लेनना स्पोर्टिंग यूथ क्लब की जनरल सेक्रेटरी थौनावजम रोशनना फोंदोरपदा ngasiबक हैरोक्ता भोट का मरी लेनना इरांग कयामरम थोलकपा खुदोंग चाबा लौनरगे मतागुम हैरोक खुंगंगबु मिंगचत थेलगे हाइबा मतागुम अमदी हैरोकी मियामबु अकी तुजुंगबा पोहलकपा असि गी मायोक्ता ngasiगी खोंजंग असि संगसिनजबनी हारदुना अकी तुजुंगबा पोकपा थबकसिंग असि अमुक हन्ना तौबिगनु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिदा भोट लेपिबा मिरेप सिंगनसु मियामबु इंगना सिगना तंगदु लेताना लेहनबियु अफबा मिहुत खंजननबगी तंजा अदु मिचम मियामदा पिबियु हाइखी ngasi haiba numit asidagi hairo assembly constituency mirep khudimangnasu magi workers singbu themjinbiu fattaba irang thokliba mioi singbusu thidoktuna logi oiba cherapiu thabak subatana mathau oijariba miyam asibu tangdu leitana lehenbiu miyam asibu ahing nongthil naidana chathok chasin tawbuda aki tujungba lehenbiganu haiki candidate singnasu wakhan tabire harakana akhoi miyam misambu aki tujung yaudana ingna singna santi leina lehenbire harakana afaba tungi damakta khangadaba leader sing adu sapchana khanbagi thaudang do wakhalon do akhoi da pbu akui tujung amata yahon bidana akhoi good and fair election ama ohenbire harakana afaba election adu akhoi khanba ngamjage akhoi da santi pbu akhoi vote bijage akhoi da minungsi pbu akhoi vote bijage haibagi अमरोमदा था सिगी तांग कुनमंगागी नुमिदांग वॉलीबॉल सानरुबा हलकपगा युमदा चाक लोयरकपा ngairingayda khanghaudana miyam amana manaw nupaagi yum yauna thugaiba horakpadagi chenthok lubada miyoi kharana nangni maru oina thirakliba asi haiduna maida torch kapchinduna nongmai lokthokduna hatnanaba hotnarakibani haina hairoki थौदोक्ता विक्टिम ओहरबा थोकसोम रोमियोना पोंग्रोकली रोमियोना मेडियादा थादोरकपा वीडियो अमदा महाकना मखाताना हाई महाकपु नोंमैना कापतुना हातनबो होटनरखिबा अदुदा पालहौदबदगी इमुंगदा सेंसिनदुना मनिंगदा लुमदुना लैंगैदा अमुक कापलखि तांजा अदुदा नोंमै मरु चपखिबदगी नोंमै कापलखलिबा नुपा अदुदा इनाक्ता लैरंबा चै अमना कनखिबनी महाका लाकमिनबा अदुना नोंमै अदु पुदुना चेनख्रबा मतुंगदा अमुक कापसिलकपदगी महाकसु हिंगननबा तुरेल लोमदा चेनबनी हायदुना अहिंगदुमा लबुक्ता यामना वाना लेनखि हाइकि महाकना मखाताना हाई ngasi फावबा महाक कनादसु अरानबा अमता तौखिबा लैत्रि अमदी राजनीति दल अमतगा मरी लैनरुबसु लैते महाकि युमदा खंगहौदना तौबिरकलिबा असि यामना पेंजदे मसा मसूला चिन मनाव सिंह हौजिक लेफम लेतदुना अमदा क्वेश्चन चेंदुना लैरी मरी लेनबसिंगना मियंग चंगबिदुना हानगी पुंसीदा हंजिलकनबा मतेंग पांगबियु हाइखि सिनाव खुदिमक हौजिक पुसे ओयागुन बाय बाय लेबगी मोंग लेरे मरमदुना मरी लेनब खुदिमकना मियंग चंगबिदुना इबो हानगी पुंसीदा हंजिलकनबगिदमक आई प्रेस की तोमना हन्ना इको तरा तोनरा कुरुमगलना हाइजेरी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के स्पोक्सपर्सन के.एच. देववर्तन हाइक्रे हैरोक अमदी अंड्रोदा इलेक्शन गा मरी लेनना पोल वायलेंस थोकलिबा मरु ओइना रूलिंग पार्टी ना अतोप पार्टी सिंगदा चथबा एसोल सिंह कांग्रेस पार्टी ना अकनबा मओंगदा निंदा तवी सरकार असिना सिगुंबा पोल वायलेंस सिंह असि मतम साना मतिक चाबा सिक्योरिटी पीदुना थोक्तनबा होटनबियु वफम असि ngasi नोंथिल कांग्रेस भवन दा पांगथोकपा पाउमिसिंगा उनबदा महाकना फोंदोखिबनी महाकना मखा तारादुना हैरोक्ता थोकलिबा थौदोक असिगी मटांगदा एम ओकेंड्रोना फ्लैग कैंपेन चथबदा अतोपा पार्टी सिंगना थिंगबा अमदी डबल बैरल पुथोकनदुना
कापनबगी पाव फाव लेरी धारा चामग निफू मरी चलाइदुना मियोय मरी मंगा सुना पुनब यादबा खुचु खुलाई पुरगा चटप यादबगी अथिंग ऑर्डर लेना लेना पोल वायलेंस थोकलिबा असि मतौ करमना थोकलिबनो मतिक चाबा इंक्वायरी तौगदबनी अंद्रो याम्बेमदसु धारा चामग निफू मरी चलाइरी मरु ओइना मफम असिदा हानगी एमएलए श्याम कुमार अमरी संजयगा युफम मुन्नबगी वहौदा चथरिबा पोल वायलेंस सिंग असिदा सरकार ने एक्शन लौदोय ममी चाव तारी अमरोमदा हैरोक द थोहनिंगदब थौदो अमा ओइना पौमी अमा फुखिबा अदु कांग्रेस वर्कर्स सिंग नते मरी अमत लेनदे अतोप मियोय सिंग फुब ओइगनी मतिक चाबर प्रमाण लेरगदी पीबीयू मदुगिदमक मतिक चाब एक्शन लौखप मतमदा अयत पिरोय हाइनसु होंदोखी सरकार लेना 144 सीआरपीसी जारी रबमी मरी लेना तिंबे आतबा कुछ बुलाई स्टॉप पे कुछ बुलाई पाइप चल पे आतबा ऑर्डर लेना मजिस्ट्रेट के हुकुम लेना करमाई तबना वायलेंस सिंसी कोई माइसी मतिक चाबा इंक्वायरी मतम चाम सरकार ना मुदबदु तौदना हौजिक सु दुम वायलेंस सतबगी मौंग द टेंशन लेबसी मसी अतोप केंद्र सिंसी गसु संगोर ओय हाइबम कोफा दुबा कोई वाफम मकन नोइसल हेबसी पोल वायलेंस सिंसी सरकार ना तुमजाना लाक्सन गदबनी COVID-19 pandemic asida Manipur da hauki pung kunmari da miyoi humudra nauna COVID positive oiba thenakri miyoi anina laikhidre pungphang asida miyoi lising amga chamapon humdra mari test tauki maduda miyoi humudra positive oirambadagi state asi ngasigi COVID positive oibagi changsa da 3.5 da laikhi laichat asi sandorokpadagi ngasi fawbuda state asida miyoi lakh amaga lising kulumdoi chamari humdra humdoi COVID positive oiba thenakri miyoi lising chamapon 13 na laichat chinamaram oiraga laikhidre aduga miyoi lakh 3 lising humpu chani humpumapon na test tawkre state asida active case da miyoi chanipa nifumari leiri ngasi miyoi Marifurda taret naba faduna discharge taukhibadagi apunba naba fakiba migi masing lakh 12 chatruk tara manga yore Manipur gi hojik oiba recovery rate chada Marifurda taret 10 taret tarukni Kakching district ki oina hauke pung kunmari da district asida miyoi 13 covid test taukhre positive oibadi yaukhide miyoi singdu lenga ki test topam da mari Jiban hospital da ani amadi ima hospital da tara test taukhibani haina District Surveillance Officer Kakching Dr. Keswana Pirakpa report ta hari. Pandemic asida malem pumbagi oina me koti kunmari lakh yankhai mari lising ahum chamapol jaramari COVID positive oiba thenakre masi manungda me lakh nifumapan lising marpuma thoi chahum marfudra mangana lekhidre aduga miyoi koti kunithoi lakh kunmari lising yankhai taruk supna humdramari na naba phakre malem gi lebak singi manungda positive case khwaidagi masing yamba leibak asi USA na oiri leibak sida miyoi koti mari lakh humphumari lising marfudra tare chatretama pan COVID positive oikre India na case koti ahum lakh nipunithoi lising taramanga chatruk yankhai humdoi thengaduna ani suba positive case wangba leibak amadi Brazil na case koti ani lakh 13 lising nifuga nipan samapol marfu mari thengaduna ahum subuda leiri India lainga ki manungda Maharashtra na positive case lakh humpu taruk lising manga supna yankhai mathoi thengaduna ahanba Kerala na case lakh nifumapan lising kunmapan chamaga yankhai nipan thengaduna ani suba amadi Karnataka na case lakh kunmapan lising marfu taruk chamanga yankhai humdoi thengaduna ahum suba positive case masing yamba state sing oiri Manipur state asi masana maromdom lepchabanga state ama oinanabugidamak center amadi state government matam chupada lami singbu angamba thakda mateng pangani haina union minister of state for agriculture and farmers welfare Shobha Karanlajena Hundokre ngasi Central Agricultural University Kau Iroisemba Imphal West pangthokpa showcasing of technology products and interface scientists farmers APOs agripreneurs hogdokpagi athoiba mithunglani warol piraduna union minister of state Shobha Karanlajena India da leiba miyam asi manungda chada mudradi lomini haina paladuna leibak asi chinjak tamipal tangdaba leibak ama ohengi hairabadi thabak si lomi singi khutta lei haiki mahana makha takibuda India asi malemgi manungda horticulture amadi agriculture products sing export tawbuda
मापल सुब पोजिशन द लेरी चाही असिदा इंडियाना सेंग हवाई मेट्रिक टन मिलियन चहुंग सुपना मंगा अमदी हैरा मना मसिंग मेट्रिक टन मिलियन चहुंग कुंतरुक मपान थादोखी शोभा करण लाजेना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अमदी मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट खनरगा कैटल फार्मिंग पोल्ट्री फिशरीज अमदी पाम ऑयल प्रोजेक्ट सिंह एग्रीकल्चर की मसाक सिंह बथाक पीरगा चौहट हनबा होटनबा वारेप लौरे हाइखी खेती करते हैं किसान निर्यात करने वाले देश में एक्सपोर्ट करने वाले देश में हम 10वें नंबर आना चाहिए ऐसा 70 साल से 70 ईयर से हम प्रयत्न कर रहे थे। मुझे एक बताने को खुश हो रहे हैं ये साल हम हमारे देश पूरा विश्व में एक्सपोर्ट हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने वाले देश में 9th प्लेस में हम आ गए हैं। वी आर स्टैंडिंग 9th प्लेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेखिद्रबा सीनियर जर्नलिस्ट खेलें थोक्सोम की हुपुमाथोरक सुबंपो कुमन थोरंगसी खेलें थोक्सोम ट्रस्ट केटीटी न सिंधुना सगोलबन तेरा तोंब्रम लेकाई इम्फाल द पांथोक्रे थौरम दो चीफ मिनिस्टर की मेडा एडवाइजर इरेंगबम अरुण एडिटर सिंह सीनियर जर्नलिस्ट सिंह यूथ फोरम तेरा तोंब्रम लेकाई की मियोय सिंह मैरा पाइबी सिंह ट्रस्ट की मेंबर अमदी लेखिद्रबगी इमुंग मनुंग सिंह सरुक याखी ngasi थौरमदा लेखिद्रबा सीनियर जर्नलिस्ट खेलें थोक्सोम की निंगसिंग मूर्ति दा लेसु कत्तुन एकाई खुनबो उत्पग लोइनना खेलें थोक्सोम मीडिया फेलोशिप KTMF संगाई एक्सप्रेस की NG लिखलाई लेमदा खुसिन नखी फेलोशिप असिदा सेल सर्टिफिकेट अमदी सोल यावरी थौरम दो सरुक याखिबा यूथ फोरम की प्रेसिडेंट तोंब्रम पिसकना थौरम की मतंग वांगांग की अदुगा KTM फंखिबी NG लिखलाई लेमना महाकना कंफाइल तौखिबा रिपोर्ट Challenges and Opportunities of Urbanization in Manipur hiram asigi matangda thigat khibagi experience amadi phanglakiba singi matangda wangangki Manipur Amateur Boxing Association sinduna mathang tha November 22 da pangthokadoriba state level boxing championship da saruk yaruna budamak ase Kakching District Amateur Boxing Association sinduna Kakching Saska Hall da Sanaroi Singh trial selection pangthokre Kakching District ki tongan mafam sing dagi lakpa boxing Sanaroi Singh saruk yaduna chathakhiba ngasi trial selection aduda tongan ba category sing da punna nupa Sanaroi 38 amadi nupi Sanaroi 19 selection tokhi ngasi selection tokriba Sanaroi Singh asina MABA की स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप असिदा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की महूत सिंधुना सरुक यारुगनी हाइना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी KSH रामेश्वरना फोंदोरकली लिसिंग अनि तरा मरी द लेबाक असिदा राम राज्य पुरखिबा निंगतम लबा इंडिया की ख्वाइदगी माय पाकलबा प्राइम मिनिस्टर अमदी नरेंद्र मोदी नि हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाइख्रे मियामना तंग ताबा वारे म लौदुना बीजेपी दा वोट पीदुना सही कुंट्रा की मनुंगदा अहानबा ओइना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओहन खिबनी लिसिंग सापन हुंफु की मतुंगदा लिसिंग अनीगा सुपना तरामरी फावदा मल्टी पार्टी सिस्टम असि माइ पाकद्रा हाइना मियामना हंगदुना लाखिबनी लिसिंग अनि तरामरी फावदी राम राज्य की मंगलान असि कायदुना लाखिबनी इंडिया की अहान प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू दा टारगेट तौदुना कांग्रेस पु हुंदुना BJP na ngangkhibagi wafamda Congress na phongdorkhibagi matangda Amit Shah na wafam sing asi phongdokhibani Narendra Modi na Gujarat ki chief minister oina amadi lebak asigi prime minister ama oina lenga ki thawak pairakpa chahi kun surakpagi pangthokhiyo thorom amada home minister Amit Shah na wafam asi phongdokhibani thorom adugi topic na reviewing the 2 decades of Narendra Modi as head of government haibisini haiki Prime Minister Modi की organizational capabilities की मतंग द महाक हाइब पामदे अदुम ओइनमक लिसिंग अनि अमदा पार्टी न गुजरात की चीफ मिनिस्टर ओइना मोदी बु खनखिबनी लिसिंग अनि तरा मरी की मिखल दसु कैबिनेट मिनिस्टर खुदिमक न प्राइम मिनिस्टर ओइना खनखि मोदी न पावर पायरक पदा मियाम की आशा लाखी हाइखि लिसिंग अनि कुनिथोय की उत्तर प्रदेश असेंबली मिखल द अलायंस तौदुना मिखल थेनगदोरिबा समाजवादी पार्टी अमसुंग सोल्डर भारतीय समाज पार्टी ना बीजेपी बु स्टेट अदुगी दगी तांथोक लसी हाइबा स्लोगन
Khadera Hobe Haibasi Lauthokri Khadera Hobe Haiba slogan asi West Bengal da Mamta Banerjee na puthokiba slogan Khela Hobe gumbani West Bengal Assembly Mikhalda Khela Hobe Haiba slogan asina BJP bu state adudagi tanthokibagum Khadera Hobe na Uttar Pradesh tagi BJP bu tantholagani haina Sasdeva Bharatiya Samaj Party SP President Om Prakash Rajbarna Phondokhi Vanchit Penchara Dalit and Minority Bhagidari Mahapanchayat Wangang Bada Rajbarna slogan Khadera Hobe asi Phondokhibani Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav na haikibda Samajwadi Party gi angangba amasung SPSP gi napu masu ani asi punsilakpa Delhi amasung Lucknow da khoshaunaki Uttar Pradesh ta power pairakhiba BJP gi thong adu Rajbharna Thingjilagani hainasu SP Chief na Phondokhi Aroibada Maroyapau Amuhanna Paumi Rameswar bu phu saibagi thabak chatharambada chenaba mioising laingak na lemna tharoi haina Chief Minister N Biren na haikhrei Khana chainagadawal oirabadi BJP Congress NPP hairokta leibiraganu aikoi ingna sikna leiba pami haina hairokta miyamna human chain semduna khongjam changchinkhre Lomi Singbu angamba thakta mateng pangani haina Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Suwa Karans Lajena Phondokre oinana India gi khwaidagi mai paklaba Prime Minister di Narendra Modi ni haina Union Home Minister Amit Shah na haikre Ngasigi damakta di paudam pizam ata solution jare mejang tabir ba khwai puno pu amuka hanna rumjari